Nero kirero ngero rwega mutegeri wa Meru TV ngiteke ya nwithiritwe urina utuko bobwega wa mama na wokera urina thiria enjaga ya mwiri mbitigeria mbithiro nge gutamburukiria mantura jethirite jagita na mbere na gukarika ntere mwanya cia mthiguru ya Kenya na Kenya tumurikaga makarika ja county ya Meru nkurikania ntuko ya Narua ire ntuko ya Njuma nirio mututiki Bernard Muthiani urawizike na monota sniper akethra akinogokwa ntuko ya Narua nirio mututiki sniper kana Bernard Muthiani akethra akinogokwa na aria mushie jwawe nkurikania sniper ombere kwithirwa akiurago mwakene jwangiri 2023 na nyumene magamba jonekana gwita na mbere na gwangere kana magamba jonekana gwita na mbere ntuko na Narua nande nirio sniper akethra akinogoka wonko gwatoga ni mutegeri twithiro tugitagagira nteto cietu cia Meru TV rukiri bambitaga Dennis Mutuma Muthomi na tuambiri na rogono rwegi kunogokua kwa Bernard Muthiani urezikene monota sniper ni aria sniper erigeri kunogokua muthenya jwa Narua na nde mugikundi kiria kimwe kia New Dawn ragikundi kimwaja Meru kiria kizikene ta New Dawn ne bachumiri tena kuga kinya nyuma ya sniper kunogokua muthenya jwa Narua bo bageta na mbere na kuthingatira nikenda kuona kioto kiae uringana na bamba batongere bagikundi giki kia New Dawn bakiare na metha nteto ya Meru TV baugite kinya sniper thikwa untobo botethirira au bageta na mbere gutumira mawakiri baho na gutumira njira inge cionthe nikenda gutigira anto barabonde bagukona nuna gikuga sniper ni bagukirwa mpine na kujukirwa etagaria reke watho CND Kenya nije kriare no oraire sniper orairwe ni antobana barabare awongwa sniper kwirire boni onto tuje conclusively bareo antobana baraboragire sniper na baraba mwere kinyandawa era boiga gwa gutaika ngarene kenda kweja gutweka sniper isumu anywete na araba atete kumuta kweja gutweka sniper takoragirwo isumu anywete na ne muragire na kinyara ndawe weguri mutindwa angrovetira ndawe weguri mutindwa nijewe DCI ibaije mwankana ndi na kinya mbicha chia ndawe chie na DCI lefo botio ntuba wido enironga ogua bwakwa ni ate antuba moe kano ogua bwetu ni ate antuba mo baba ubana boragire sniper ni antuba gwatene na antuba nene chiachene no tongerie ne miruiji ni arongina na tanungna bantuba nene chiachene miruiji na kinyankurukire antuba ubora sniper no bedre batari na gitumi gya kuraga sniper kururyo batumete kenda beta kuraga sniper na ne muchiacha kwa ujon to thirikari ne kwenda kuretero antu gichiacha menyage kuga sniper gitweka gikaurira au chonto ibo kwenda antubana babo support gichiacha Deputy President kende keto karinthe na ugwe Antoana no to ashwere ke kuga sniper will not be in vain nujara to akarinthe na twena antubanga nona no to ashwage kuga sniper will not be in vain kende ke o Mumeru na sniper imwana wetu Mumeru tungeruju ndio tukudigira mchoro wetu sniper itu tureno mambirio jo tongeria wa Meru na kuruja la Meru ibwa na batu asikikulikia ni undoni batu tekato gatigira mantu yo sniper kuthikwa ruju kiambere tugaitikiria kana tukeba tu na mbere mantu ya sniper iraira nikenda ja kuonekana na nikenda ja kathithwa Meru bonde baisino sniper wa morwere atumirite atonoina so kwanjiria ruju twathiria mathiko ya sniper tukaenda kuminya nonto antu batawatwa baba planete guke sniper baba tumanire aragwa kwanjiru tweta mbere kuminya kikundi kia New Dawn turenda kuga kinya sniper kinogokwa ruju kosiria twithirito tukiariria kwambiria mwambirio ya kuga bara bonde bagwatikene na mantu za kuragwa kwa sniper bara baritire mbecha financing ya kuragwa kwa sniper na bara bongo participate in the act na cover up
ya gikuo kia Daniel Muthiani sniper batu iria turari nio itikuthira kikwambiria afresh. Gikundi kia New Dawn igikuhakikishira family ora gia providere wakili wa New Dawn kutetera family ya sniper. Wakili wetu akiendelea kurungamana na family na aria kotini na New Dawn ikiendelea kuba support in that way. Kioto gia sniper irasima kionokane nuntu tutenda kwithirwa mtungi ndene Meru akorototuro bwawe gukurukira njira ya siasa. Muthenya jwa goro governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithinkia na arombere gukujira kunyitho muma gwatongere bairi maraba kethro bagitana mbere na kuritango gendene ya county ya Meru. Umwe watongere baba niga Lucy Njeri orana nde ukethro kana uranyithiro muma gutwika wakili omweru wa county ya Meru. Unge ni Jacqueline Kiandike Mathi uria uranywira muma gutwika memba wa mbondi ya Meru municipality. Akiaria gavana Mutumanto Ithinkia na ugitare na witikio mabitha baba bakomba kuritira Ameru ngugi na njira iria ikubatara. Akiuga kagita kaya gotongere ta gavana wa county ya Meru agatigira ntere cionde kana sector cionde nijigwitira ngugi nikenda counties igetana mbere na gukura. You may be the last but not the least. Others are already in office. Join hands and make Meru municipality the best place to be. Together, let us work towards realizing our dream of the Meru city. Meru County, in close collaboration with the judiciary, is in the process of establishing county courts to enhance access to justice, streamline governance. As you assume your role on the Meru Municipality Board, I urge the board to complete the construction works and work in consultation with the county attorney to fast-track the operationalization of these courts. Their timely establishment will not only ease the burden of governance, but also ensure swift resolution of legal and administrative matters affecting our county. Congratulations to you all, our new county attorney and the newest member of municipal board. May God grant you wisdom, courage, and discernment as you take up this role, noble responsibility. We are extremely delighted that you have seen it fit to give us additional members in this county government. Your Excellency, I think this is a profession that you have greatly favored. And in return, Your Excellency, I assure you on behalf of our members that we shall do you even better in return for the favor that you have shown the profession. Together with the fellow board members so that we can be able to transition this great municipality to a city. That is what we have, and I hope that we really work hard so that the people of Meru County can actually have an impact. Now that things are rolling out and you can see there is great improvement on whatever is happening in our great county. I undertake to deliver my duties diligently. I undertake to serve and collaborate with all the other CCs in order to ensure that we've delivered justice for the people of Meru. And we've actually brought change to the government to show them that we can deliver. Tugitana mbere na nteto cietu ni ati MCAs ba county ya Meru ni bashumirite na gucokia nkatho cia mwanya kiri senator wa county ya Meru Kathuri Murungi uria kinyana munini wa speaker ndene ya bunge ya Senate. Kuringana na MCAs baba bacoketie nkatho ronto bo muswanda jura senator Kathuri Murungi arikite na gukinya ndene kana aikirie ndene ya bunge ya Senate na nyumene muswanda jojo jwaringwa kirore ni rais William Ruto. Muswanda jojo ni jura jukethagira jugitetheria MCA kwethira baki gwatira kigina kira kibagatumagira kire utongeria bwao. Kuringana na MCAs baba baruga kigina giki kikabatethia bunene kagita na karaba gwitira akaringogi bakiuga nibo atongeria bare akui na mwananchi wa kawaida na aria maturene. MC Mutonga na araniriti na gikundi giki kia MCAs ba Meru na ripoti hiyo ni oezi. MCAs ba kaunti ya Meru ni bombete gucokia nkatho na nkuruki ni untu bwa senator wao Jawe Kathuri Murungi uria ombere kwithirwa agikia muswada ndene ya Senate jwa kwariria baeja wembesha
na bombe kwithero bari na tubeja twao twakurita ngugi batiga kwirigaira o antu magita jonthe Ivoega onimeta wa Kinyomuna MC wa Nyakist. Tuliaja tuli MC ba Meru twena nkatho muno kiri senator wetu Kathuri Murungi. Kenya yonde nikumenya senator wetu no rari sponsor wa bill ireretere through the Senate na kurukua ire kwathurana kigina kia executive county na kigina kia county assemblies. Na ontobo itukumenya bwe na kiguni muno kiri Kenya yonde bunka ntukwena 47 counties ira chi Kenya. No tuituje kiumo gya nkuchani moto kuona counties ikwethirwa gutena financial autonomy county assemblies irega atuma assembly tumairembeje chiao chie kando na executive tumira chiao chie kando. As the County Assembly of Meru, we take this opportunity to thank the Senator of Meru, Honorable Kathuri Murungi, and the Deputy Speaker Senate for the great milestone of the County Autonomy Fund Bill that is now unhacked. And really we want to thank him for many other bills that are before the Senate and also before the National Assembly. I would also want to thank the Senate of Kenya for supporting the bill and making sure that the 47 counties are now free from intimidations and from manipulations from the county executives. Nontu bwa Senator wetu Kathuri Murungi nontu bwa go sponsor bill iu ya kwathurana kigina kia county assemblies na executive na mbiru ne otwire senate yonthe iboega nontu bwa kumi support na igeta through na kinya parliament iboega nontu bwa kuwitikiria gutukurukiria kigina kiu nontu ni rari thina muno kiri assemblies cietu kiri kuria kwa michara rimwe ni iracerairwa na ngugi nyingi cia assembly ni iracerairwa nontu mbeca ire yaga through the executive na gukethirwa kwina mantu ja maingi rimwe nya ikarego ng'ana assembly karumwe mbeca itikung'ana na ndiko nkatho cietu batu ya MCS ba Meru katuyite kuga iboega kiri our senator Kathuri Murungi na senate yonthe senators bonde nontu bwa kuthuganiria county assemblies na kinya the national assembly nontu bwa guturikana na batukurukiria bill iu batu turi MCS ba Meru tukugwa tugwiritwe mono nonto igento tutwire twirira area na nande Kathuri ona igwaga neja na mbiri unekuruka na temero akigatethia igateithia Kenya yonthe. Onbeta wa mutea MC abo central wa devolution ne gwitango ebwega kwa mbere nonto bwa gukurukia this bill nega chaino ni president bill we ne kuthiria friction ira itherwe between the county assembly na executive eko make sure igena kana any allowances kana into beyond the birabi behavior assembly bikeja through assembly direct utembe chiketherwe igitaira na ki executive bonge kirampo mbako wira antu betu imbije senator wetu na achiumete ne kenda mbeche ichumba omba kinya kuleta bill inge ya make sure kwina ward fund ira development chionde chiomba kwithwa chiema ni njawa ni MCAs but for now mbeche ira chikoroketwe ni ira tukomba ko manage kana ika manage wa ni assembly yongwa at least konyia na iri retherwa chirio between the governor and the county assembly tuberi boega itugwiritwe no tubako twathurana na kigina gietu kia executive side ire ya executive na assembly ni tukona tugeta boega na ande nonto nkuchanire chiratorao chikanyia na manzo jageta boega fanya jambo la maana sana kupitisha huyo mswada, tunamshukuru sana. Ya pili niseme asanti sana na shukrani sana kwa rais wetu, manake kama ange sign hiyo mswada haingepitishwa hata kidogo. Na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Mutagari twerekere monkantere cia igembe ni aria akariba nterizi nibonekane guciumiria na kumeneria bunene barabara ira bakuga ni ciumbe tagweta na mbere na kuthukanga kuringana na karibaba baugete thirikari ya county ya Meru na thirikari nene ni ciumbite kubatezaniria kirima ntujegie weti na mbere kana maendeleo akaribaba na ndene barombete thirikari gutigira ni kubarikana na nkuruki bakiromba atongire ba county ya Meru na kinyaba thirikari nene gutigira ni bagucokera na kuba aeletera weti na mbere nteriu akari na turi bakuma ntere cia thaicuni ndene ya kanuni igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati cibitari na irere akui iri kurwaja gundu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya cibitari iji rira bajitwe cibitari bakume ni ithi kianda na cinjira igitango kite kogitango imalinya na ndo totona twenjera na kuinda iriga akwa mundu athicha akandikira tupenikila akanywa akageta bunge
mbunge akarema kubwaga itebore gorobo wakiringana na biki na kuimatanete na bana matwitacia twana na bana tuthicha kona lami ekaritanini tatua mabiri. Antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakoromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo sibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutethekaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho. Aitho twenga gocha thagito iturigate bori muno no ndo akobwo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia sibitari bamba bakuga ndomba kuga sibitari itoke twake wera ebakube kenda kinya twana tweto twa imwaki tokona bakobira no ndo kuma ba mwanka sibitari ya thirikari health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya no ndo anjira mwana inyaga acio no thinake. Kariba bathaisho bakiaria baugite bone betejanitwe anene ikinya thirikari inene nontu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara ciao kuthukanga nondu na bathinera turira nene ibarabara na njira ecio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicho ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekurege kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na geta kinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayoka na ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongo kogweromba ngoramba isendie ya gweto tombe gutara isendie ya thaiso tombe gutaranyo ikende tukomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikende tukomba tethuka twethagito lakini tuyona utethe kuma thirikari no tuthurana kwa mutu kwa mele tuwe wananchi kinya ithi neromba rengi ngoromba ngabana utethe na rojo rwa ndandu twina ndandu kindu raye tukwina ndandu ya cukuru ngeye gataoni obu nengeye gaitina cionthe ciathukire na tuyona tukwa mele kabuthe kwa bono no chethero chena chapoti kire ithwe. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Thaisho Kanun. Katho cia mwanya murithi wa banonto bwa riboti ukongera kuni ati manager uria withagirwa akirungamira gicigo bunge gia Tigania East Alfred Mwirigi akiaria kagita karia kwejanaga bia kuria kiri antu bakuru na barabate gushumba ntere cia marega nereta kari gwetana mbere na kugwata mbaru mujumba wa Tigania East Mpuru wa Buri akiaria Mwirigi na ugite ati kagita karia Mpuru wa Buri ethiritwo ari wathanine ndene gicigo bunge kiu gia Tigania East ibethiritwo bakiamukira miradi kathumba ya witi na mbere kinya kuma kiri thirikari nene gukurukira utongeria bwa Mpuru Abore. Mwirigi nkuruki na ugite ati utikagita kangi konekene ga utongeria bubwega takagita gaka Mpuru Abore ethiritwe ari mujumbe wa gicigo bunge gia Tigania East. Kwenda kwa ima wera ya nakia mheshimiwa Mpuru tukia kuinga Mpuru tukathura antu bangi intobia tutemeina abi tatu bicho abi kaura lakini achoka thirikari yake ya mawe atukuria atugunikite amawe tuguchionthe na bwe kuringira mheshimiwa Mpuru kura arawira arenda wakikisha uretha no kwenda maendeleo uretha oto yenda arenda usukumira yoke lazima na nyora kare ya maendeleo iwe kira kanywa akainga muromo na kuringa bikaena makiuke lazima Mpuru naringiro rui akwenda kuwa mukiuchwa uretha no kwenda maendeleo uretha oto yenda lazima yeti atia sawa nyora ate kwenda irio lazima abione ruare ate ananjara indari uretha no kwenda uretha oto kwenda weka atia sawa irio bia thaiye kuya yandi bainderoi kwa tuweka turenda wita on location tuika kunia 15 na inya cia disability cieta cien kunia 19 twathilunga nako ngito makagwata twachoka tokulukira na ara marega wika irio yoro turare ya safari nda ya twanjiria njuki mikinduri tweta thwana tweta kiolo tweta saindi cia muga na inya thaitu kwaria babu antu bankami batukwani batweterete deko yanda kinya ndetha kiuchokia Mpuru ikiturire kionthe ndoya thimu na witiri aranda mwiri itu mheshimiwa atubaku bakiochoi bakuturire tugunia tura 19 tutiana amburia kiranga ende atu abakiochore kabakana njara indari ndamwira na tugubithia mheshimiwa ambira no tuwine iyo bya kongi ongela inge 11 cie 30 cia 30
antu bakiuchwa wagishote mtwara na njara indari wathiria uchoke ringi kubange one byo wikia nawo wikitie akwenda kuwa location ile inge yikairwa 19 mheshimiwa Mporo ndio ukinya ambere itutie 30 tuchoke ringi tukabango kenda tumeawita na tuwitite ilio byomba kwa na Mporo na ringirwa kalu Mporo na kwenda kana tu kwenda Mporo na kwenda kana tu kwenda Mporo njana na kwenda na turawira into kimwe turawira irio bietu ibia thiri tutemia kurwira kona na kwaga kana teuma turawira irio bietu ibire yawe na thiri weta mwekuru akinyangwa kenda ona mucere weta mwekuru ana eki yake kenda ona mucere turenda bwika ero bionthe atubateru yera kona na kwaga na kubaita atia barwira kethe ikilo emo kona wemiona na amani kethe ikilo ithatu kona wichiona na amani turuwira tutikwenda irio bietu bikara into bire kaende nara mwekuru eta muchemanio ne akaunwa kuru aikinya muchena kianda butigale kianda butigegete mutethia nanga ito chonge uro yerekera ikibaringanira bya biele baikaira baba ile sawa turuwira batu turenda bietu bire yawe na thiri kethe ikilo mo muntu akona ameona akana ni wate kinyani sawa ibuno tukwenda kuinya tuuma tutume milaini tugaero iyo mpala kunia thato te muntu akaumate na irio ukana kwithira we na rwiro inyaboro butukwani boero bukario uweta muntu okira Mutegeri akari amwana tumiri barabara ya kuma ntere chekithini kia Munyua kieni gweta monka ntere chekanini monka kare kiri wadi ya Mwembe Mara nibashumirite na kuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubathondekera barabara hizi nikiraba kuganithiritwe ikithukanga ko kagita ga karaja kuringana na Karibaba barabara hizi ni twikete mpanga kiribo kagita na karaba kugeria kumitumira bakiromba nande gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki ya gutigira na kubatetheri na kumithondeka nikenda bagetana mbere na muturire jwao na njira ire kubatara Raino mtu aikamatwa akinya chogori okinyala keria urirwo ukariteguna tiyo atutikara gatanto twikarata maguna mana gaiti matene twatejanirwe ni atongoria beto na bobongwa ene no kaba gutwira nga dirikali niyo ina dena tukariwende no ntone dirikali na dena na bobongwa no twabadulire ri ka dirikali ri kuna nibo marori makinyanga yutio twirera na nyamwende atigire atwira ri tukera aba maitu Una wegwa dainogu itweria ba maito na batikomba twa muthuria kanda tomba tiba maito athierwa ba maito kaba tuciarie tiba twinjira barabara tegitumbi kia iriria aria kantu bakuguo nuntu bwa mitarwele au na karagitere jire kina ruga kireru kiu ni teri itumite riu kwanza tegoro aranda agwire au iriri au tumbi kia iriria ugu ndagwire maita maratu mukeja agwa ugu araitiriwe ero dia tikugamba nuntu bwa marimo mamale au na karagitere jire kina ruga na gwetu ni teri nyingi muno antu bali ajwa each and every day na bamwe bategitete no asha nebu leo nkwatu kwenda kuria na giteo thirikari ya Muthomi Njoki amo na national government eje na itutetherie kuthirathire no rukunkururu guku ni barabara kulimwa kagita kaga tifaite yale mwa obo bikibiki igotenderia barabara ikendelea kutweka barabara ya rukunkuruka ukire iguru tio tukauga ne tukulomba atongoria beto sana sana Muthomi Njoki twamururie na lo safi na twije ngavana wetu ni murutu wa wira kogu ne tukumulomba na gitio kinene muno nontu nwe ngavana wetu aturutele wira nchoma na ukaithiete uturaga ibara taingelo matura twakwa riu matura tumba ikwirwa nkirija na twitoreru kogu ne tumenyerwe na iberi to muno gante kumenya ne atia tanio riu dainogu ngimo mujintai na oma no dainogu ndina nchoma ni ateri tondu teri ritonya gatonya mwanka thiini na umarani Mutegeri wa Meru TV riboti une gutokinyiria muthia zo nteto cietu cia Meru TV rukiriro na arwa nkethro angicokagira na mantu uraja karinde ne gatheti cietu ugatagara ne gatheti The Daily Nation na kinya gatheti The Standard jo ijire toketho tukithujaga kuimurika na guitegera uria mantu jethiri tweja gekara ugeta kuraja ncokere tendene
ya Meru TV mangathĩti-inĩ.